phakathi komakhiwo ozintezitezi kukhanyazela amalampa ngaphandle nangaphakathi lapho ke sizize khona thina bothina nanzi ezithujileko. I've decided to appoint Professor Feroz Kachalia as acting Minister of Police. Samkelwe ngembono ehlukeneko isiqundo sokukhethwa kwaFeroz Kachalia njengomjaphethe kaNgqongqoshe wamapholisa. Inetengezo nje Commission of Inquiry ngaza ingeke yabani ibhedule ke manje lento. Phela amacala avuliwe ezinkantolo sokuyaziwa ukuthi amaphoyisa anama case numbers. Bazwakalisa imbono ehlukahlukeneko kwabantu ngesiqundo sikaMengameli Cyril Ramaphosa ngongqongqoshe wamapholisa uSenzo Mchunu. We flagged about 210,000. That's the data that we have received, where they actually, it's important that we need to review them because it has reflected that they could be working. Isasa ithi seyazi wona kunabantu abazuza imali yesasa abangakafaneli, abanye babo basebenza kuhle kodwa nabayahola. Siyalochisa emakhaya nganeno lapha ekhaya sigidinga iminyaka ema-15 indaba zathoma uhatsha angikhambi ngedwa ngiza namhlanje Kunjalo Cedric kuphephetha umoya wokugidinga mbala lapha kwa-SABC Lotshani nginguthuli Nduli. Isimemezelo sikaMengameli sokukhethwa kwaFeroz Kachalia njengomjaphethe kaNgqongqoshe wamapholisa kwamkelwe ngendlela ezingafaniko. Kachalia usebenze njengosomkhandlu wezokuphepha lokuthuthukiswa komnotho eGauteng usukela ngo-2004 ufikela ngo-2010. Ngo-2022 bekangosihlalo womkhandlu olwa nobukhohlakali. I have decided to put the Minister of Police, Mr. Senzo Mchunu, on leave of absence with immediate effect. Kumenyezelwe umjaphethe wesikhundlesi. I have decided to appoint Professor Feroz Kachalia as acting Minister of Police. Professor Kachalia is currently a professor of law at the University of the Witwatersrand and is the chairperson of the National Anti-Corruption Advisory Council. Ilunga le-United Democratic Front lalokya nobeka mjameli wehlangano ye-ANC ne-SACP ngeminyaka yabo 1994 uKachalia akasimutsha kezepolitiki. Ngo-1981 wabotshwa wavalela imveke ezintathu ngaphasi komthetho i-Internal Security Act. Ngo-2020 wathatha isikhundla ephenyweni le-Nel Act waveza ilwazi lakhe ngamapholisa wangesikhathi sebandlululo. They took action and we turned every action that they took into a basis for further development of the struggle. So people mobilized around Neil Agate. Waraka nomsebenzi wakhe wokulwela ikululeko wabahlangana nabaholi emkhulumiswaneni yeCodesa ekomidini ebeyidoswa phambili yindlu yesiphethamthetho esifundeni seGauteng. If all crime is local, we have to understand the specific safety issues community by community and address the capacity constraints at the police station level. Njenganje usebenza njengoprofessor emfundeni zomthetho eUniversity yeWits, uKachalia uyokthoma umsebenzi wakhe ekuthomeni kwenyanga kaRhoboyi. I-ANC KwaZulu-Natal isamukela isiqundo sikaMengameli Cyril Ramaphosa sokumnikela ilifu ungqongqoshe wamapholisa uSenzo Mchunu. Lokhu kuza ngemva kwezwango basho embi evele kunokomishinara wamapholisa eKZN uNhlanhla Mkhwanazi ethinta uMchunu nezinye izikhulu zamapholisa. Ihlangano le kwamukele nokusungulwa kwekomishini ezokuphenya. I-ANC KwaZulu-Natal okuyikhaya lezombusazwe likaNgqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu ithi iyasamukela isinqumo sokusungulwa kwesigcawu esizokuphenya kabanzi ngezinsolo ezenziwe umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. I-ANC ithi lesigcawu sizokwazi ukuphenya siphinde sithole iqiniso ngalezi insolo. Kasibazi ubunjalo balezi insolo, ubuqiniso bazo nobunjalo bazo.
Ingakho samukela ukuthi kuzoba khona inkundla lapho lezi insolo zizobekwa khona obala, lapho khona amaqiniso azovela khona obala. I-Action SA ithi ayigculisekile neze ngesinqumo sikaMengameli. Leli qembu lithi ukuthatha ikhefu kukaNgqongqoshe akwenele. Phela amacala avuliwe ezinkantolo sokuyaziwa ukuthi amaphoyisa anama case numbers asevuliwe njengoba sekwenziwe iCommission okuzobe kusho ukuthi manje lokugcina sekuthiwa ake kumiswe okunye uqhubeke neCommission esicabanga ukuthi ke lokho kuvikela abantu abathinteka emtsolweni ezibucayi kangaka. Izakhamuzi nazo zizokwalise umbono wazo kwalolu daba. Nginedengezo nje Commission of Inquiry ngathi ingeke yabani ibhedile ke manje lento ngoba over the years we've had ama leaders ANC athi kunama commissions of inquiry ahlalela ama commissions they take too long but zitholakala futhi ilokhuzana ama details zitholakala nezigelekeqe kodwa nothing happens. Look, I'm actually very disappointed because why is he sent on leave? So actually nothing has changed and it's actually sad what Cyril is doing and our country is going down. NginguSimphiwe Makhanya uzindaba ze-SABC ngiseThekwini. SABC gidinga iminyaka ema-75 yokubuthelela nokurhatsha indaba enzukulwaneni eziningi. Ababika indaba abanye besifunda seLimpopo bazakwelisa amakhambo wabo kulomkhakha wezokurhatsha indaba esifundeni esibalwa hlangana nezinye imfunda ezikulu nezinemihlobo ehlukahlukeneko. Ababika indaba abaphambili be-SABC uRamphele Sefara, uFredy Rikhozo kunye no-Isaac Murwamuyila bahlangabezene nakho konke okuhle nokumbi ekhambeni labo lokuba babika indaba. uRamphele Sefara osele athethe umhlala phasi njengombiki indaba wathoma ukusebenza emhathweni ngeminyaka yabo 1980 kanti unikele ngakho konke emsebenzini wakhe awenze iminyaka edlule ema-30 asebenzela ihlangano ehatsha ngomoya le. uSefara waziwa ngokuhamba indlela ezingakhanjwako ayahubhulula indaba kanti uchiye umlando ongakhohlekiko kilomkhakha. uSefara ukhumbule ezinye indaba ezasikinya iphasi ngesikhathi asebenzela iSABC News. Hlangana nenye indaba ayikhumbulako yindaba yokubulawa kwaTshepo Matloga. Isokana elabethwala bulawa siqhema sabadlali bekaMakhakhula-Rarhwe eBochum esele yaziwa njengeSinobarwana namhlanje. The other story is the story of Tshepo Matloga, who was killed at the Dendron farm when he was poaching. And then the guys who killed him, they threw him into the Flagbush Dam, which was called Arabi Dam. And for a long time, police knew that he was in the dam, but there was no evidence. Isaac Murwamuyila weminyaka ema-72 ubudala waziwa ngokuthi nakavala indaba yakhe nakasebenza kwa-SABC athi I am Isaac Murwamuyila. uMurwamuyila bekasebenzela estetshini seLouis Trichardt lapho bekasuka khona nakayohubhulula indaba emahlangothini amanye welizwe li. Wakhamba wayokusebenzela ePolokwane ngo-1994 lapho asebenzele khona ukufikela ngo-2016 nakathatha umhlala phasi. uMurwamuyila uthi nakasathoma ukusebenza njengombiki indaba wahlangabezana nemikhawulo eminingi eyayibekwe nguhulumende wangaleso sikhathi. We only just go there with your mic, you put it in front of the minister or whoever is speaking. Sort of, it was like event coverage. So he or she will say whatever they want to say. There was no time or no allowed to make a follow-up question, like if maybe there is budget speech or they are saying there's a problem of ABCD. They were not given the time or they were not allowed to question them further. Umbiki indaba nomfundi wendaba waphambilini uFredy Rikhozo uthi ukusebenzela iSABC News iminyaka ema-33 kumakhile. Uthi nangemva kweminyaka eli-13 athatha umhlala phasi usazikhakhazisa ngeSABC. uRikhozo uthi kwamthabisa khulu iSABC nayifaka indaba zamalimi ebekagandelelwa phambilini. Lezo kwakuzindaba zesiTsonga, zesiNdebele, zeSiswati kunye nendaba zeChivenda. Uthi nanyana kunjalo ngathana iSABC ingangezelela isikhathi sendaba samalimi abaliweko la. It can be a good idea if they increase the slot
because what we are getting now is not sufficient to us, like other languages like isiZulu and Northern Sotho. I hope SABC can hear our plea to increase the slot of SABC News. Usifara Umuramoila kunye no Rekhotso babawe ababikindaba nabafundi bendaba lapha kwa SABC ukuthi barakele phambili nokuphaphisela iflaga yehlangano lephezulu. Asiqale umbono wakho mbukeli wanamhlanje ngesimemezelo sikaMengameli Cyril Ramaphosa. Into besilindele isifundo sokuthi ozako ozophatha angachemi nobulelesi. Uyazi naye emsakazi ukuthi mayejuba iCommissioner kusho ukuthi leyo nto isiphelile-ke kophela nje kanjalo. Bengilindele ukuthi khona azobaxosha kodwa ubonile ukuthi akakwazi ukuthi axoshe abantu ubufakazi bungaphelele. Lema commission la lasukumiswako alokunjalo afuna kungetelwa isikhathi. Qiniseke layo qala icebo nje lokya imali kwesikhulu. Kuyenze kahle okwazi ukuthi amise umchunu kule umsebenzi wakhe amehlise. Amacala amancane bayaxoshwa. Mara benza ingemegeme zamacala banikezwa ilifu. Ukukhumbula ukuthi isikhathi se-CR17 umchunu wadlala elikhulu iqhaza ekutheni uRamaphosa agcine winile. Krestero vote ne so sonje party erula no renje vote ngarisa vote GNU lekhona yenda ukuthi mhlambe lenhlangano lobusako ikhona ukuthi iphakamise makawosi ukuthi mhlambe icorruption besayibona nini. Indaba yeCommission ngeke izibereke kukhulu mkhathi ngoba yabhalelwa nakuzondo commission. Sekamaningi amakomitshara avuswako and amakomitshara la asitholi isombululo sakhona itax iyokhuphuka kakhulu. Umbono ngeumbukeli SABC yazokuthosa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Nasibuya entolo. Ke ngatsho ngathi ngiyajamisa iCamp nonyaka nje angiyenzi iCamp ayibikhona. Kwalwa abazali abathi mawa kwahlalithwa impumela siyayibona ngabantu abethu. Igadunga sigadange sivuselela isimilo ibafake ekampeni abantwana ababesana nababendazana bona bayokufundiswa ukuziphatha nokulonda amasiko. Sisaraga nendaba lapha hlala uledle. Kanti nazikuphulile kwendaba ezazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Namba sikhabe. Ihlangano echochozela zamasiko igadunga sigadange esivuselela isimilo ibuthelela amahlawana nabesanyana ekampeni lapha abafundiswa khona ngokuziphatha nesimilo. Kanabentwana bathokozwe ngabonongorwana eholweni yomphakathi ethemba lethu kwaMhlanga eMpumalanga. Esikhathini sekadeni kwakwaziwa ukuthi umntwana akadli ukudla okuthileko. Kodwa njenganje ngesikhathi sokwanda kwenkundla zokuthindana abantwana sele badla nanyana yini nokudla ekuzilwako ekubaphakamisela imizwa. Ihlangano wegadunga sigadange sivuselela isimilo ibambe umnyanya wokuthokoza abantwana ngokuziphatha kuhle nabe basekampeni lapha bebafundiswa ngokuziphatha isimilo nokubulunga isiko. Umntwana ofuze akhethe eminyakeni ka-2025 bona azokujamela isitjhaba samaNdebele egadunga sigadange kufuze kube umntwana oziphethe kuhle. Sibambisene saba yimbumba yini sitshelana sibonisana ukuthi uzokhethwa kumele aphathwe njani aphathe njani. Ababelethi bathi amahlelo afana nala aqhakatheke khulu emphakathini. Sithokoza khulu abantwana ukuthi bakhethe lento leli khambo abalikhethileko ekulikhambe lihle ngeke bazisola ngalo nangelinye lamalanga. Umphathi wegadunga sigadange uthi nanyana kube neentjhijilo abaqalana nazo iCamp yanonyaka ibe yimpumelelo ngokusebenzisana nababelethi. Ke ngatsho ngathi ngiyajamisa iCamp nonyaka nje angiyenzi iCamp ayibikhona. Kwalwa abazali abathi mawa kwahlalithwa impumela siyayibona ngabantu abethu. Mara nangekwenzeka kwahlala unyaka lo abantwana bangangena ngekampeni siyokubona senzeni siba ukuyenza ngathi anginalitho abantwana bokudlala ngekampeni. Imveke embili zonke ukudla ekade bakudla abantwana ngekampeni ukudla okukhithwe bazali. Bangaphezulu kwekhulu abantwana bebayingcenye yekampa le kanti khethwa abantwana ababili abatshengisa ukuziphatha kuhle khulu. Ngingunontokozo Sikhosana wendaba ze SABC ngikubekela ngise Auckland Park eJohannesburg.
Babalelwa emakhulwini amabili wenkulungwane nechumi lenkulungwane 210,000 abantu abafumana imali yesibonelelo sembusweni ekutholakele bona akufanele ukuthi imali leyo bayithole. Isociety lokho kubangelwa ukuthi kungenzeka eminye yemininingwane yalabo abafumana imali le ijugululiwe nokwenza ukuthi babhalelwe ukubhadela imali yesibonelelo. Isociety akekho umuntu ojanyisiwe kwemsebenzini kodwa iba bonke laba abathindekako kilokho bona bavele ngaphambili ukuzokubuyekeza imininingwane yabo baveze nemali abayiholako. Ukubuyekeza okhu kwenzela ukuphungula ubukirikitshana emahlelweni nabo. We flagged about 210,000. That's the data that we have received, where they actually, it's important that we need to review them because it has reflected that they could be working and they could be having extra income. Umthetho wesizo lezihlala kuhle uletha isibopho sokubana labo abafumana isibonelelo sikahulumende bazise isasa nenge kunamachuguluko ebujameni babo bezemali. Now, in terms of the social assistance regulations, maintenance is considered as income, but the beneficiary will be able to tell you based on their 3-month statements, you'll be able to see the regularity of that. Isasa ibawe bonke laba abafumana imali yesondlo esivela kuhulumende ngendlela engakafanele bona baveze yonke imininingwana yemali abayihulako. Abosopolitiki abadlali nabomakekere bebholo babuke umakekere kezokuphatha zemidlalo uVeli Mahlangu ngamagalelo wakhe kezemidlalo nepolitiki neSouth Africa. Mahlangu ubhubhe phambi kweveke epheleleko ekhaya lakhe kwaMhlanga eMpumalanga ngeva kokugula okufitshane kanti ungcwatshwe emazindleni wakhona kwaMhlanga. Umbiki indaba yeSABC uComfort Masombuka uhlanganisele nakumbiko. Babantu abavela kude neduze kubalwa kibo abosopolitiki abathanda abomakekere abadlali bebholo amalunga omphakathi namakhosi aphumelele ukuzokubeka ithambo la kwaMahlangu kwamgwezana kososibozi ekhaba ngunduna kulo eMpumalanga undaweni Mahlangu buka ikutanelele kole ngamagalelo ayo epolitikini. He was looking after the money so well. Nobody ubefuna ukufaka imino nje afuna comment zakhe. Umndeni nawo uthi ulahlekelwe. One character that stand out of everything ngoButveli, incorruptible soul. Makekere webholo umphathi wesiqhema seJomo Cosmos uJomo Sono nabanye abadlali balokhu abeWitbank Black Aces bebahlangana nabanye abazokuphekelela uMahlangu njengomrwaba amazikhulu. Masizama ukuthatha over sicleaner iSafa besisebenza naye and beka travela kakhulu. Sometimes besicede ebusuku eJohannesburg ngeformation yePSL a drive ezengapha ekhaya. Mara ekuseni masithi sinomhlangano ekuseni ngo7 o'clock so ukhona lapha emhlangane. Bokhosi bakwanzuza amabhoko nabo bathi uMahlangu wasebenza kakhulu esigodlweni. Simbonile lapho khona ebekabereka khona nengonyama umayitsha wesithathu lapho khona babephethe isichema seWitbank Black Aces. Leso sichema esasiberegela esigodlweni kwamabhoko. uMahlangu phekelelwe endlini yakhe yokugcina emazindleni wakwaMhlanga. Baba uVeli Mahlangu uchiye phasini amadodana amathathu. Endabeni zeSABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngwaMhlanga eMpumalanga. Kezemali iranda liqinile nalinganisana ezinye imali ezikulu. Lochani ekhaya ngomvulo napho ubujamo bezulu sibona ligubze sengamafu kusuka lapha eCape Town uchinge endaweni zalapha kubogqebehana ukusuka phakathi nendawo yalapha esifundeni sangegqebehana ukhuphuke bona lapha ke amathuba wezulu alinganiselwa nge30%. Siyacalela ukuthi ngakhani kusasa khona kunjani na sibona lapha ke amathuba nge30% abuyele khudlwana eligwini langale ke ngePumalanga Kapa. Lokhu ke kuyatsho ukuthi ikungu eza kubonakala ekseni abantu batsheje khulu bayelele nange bachayela inkomba ke zona zitsho ukuthi kunomoya pheze inarha
inarha yonke. Mazi ngokushisa sithoma ngesifunda sangapha ngeGauteng. Phole kamnandi ngemva kwamadina kodwa na ePitori bethu umoya pheze imini yonke neFerenageng nge19 ngemva kwamadina neBronkhorstspruit. Soqala isifunda sangalengela Limpopo sifuthumele ke sona ke endaweni eTzanini Thoyando Phalaburwa yachisa ukuthi kezinye indawo njengeBilabila kupholile ngemva kwamadina kodwa ebusuku nekuseni nakho kumakhaza njengalapha eMpumalanga. Ebusuku nekuseni kumakhaza pheze indawo zonke kuyafuthumela eMbombela esikhukhuza kuyachisa nge30 siyalapha ke KwaZulu Natal sibonakala ke sifunda eRichards Bay kufuthumele nemnambithi ukuthi kezinye indawo ke kupholile iKokstad ngayimakhaza pheze imini yonke kulapha Eastern Cape la sibona khona kumakhaza endaweni ezinengi yenibathe nifuthumele imthatha ke ibuya nganeno nge20 ngemva kwamadina iWestern Cape nayo imakhaza khulukhulu lapha ke eCape Town nge14 ngemva kwamadina yenibathe nifuthumele kulesa sifunda iNorthern Cape nayo ke imakhaza endaweni ezinengi khulukhulu ke eSutherland nge14 ngemva kwamadina iFreystata nayo ibonakala imakhaza ebusuku nekuseni ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kezinye indawo ezifana neVelcom kube ngconywana iNorthwest kokugcina sibona ke ipholile ngemva kwamadina ukuthi kezinye indawo kufuthumele sobonana kodwa ngesikhathi esilandela ukuthi do Sasazi khona indaba zeSwati isale nomusa umusa wekhosi usanele sonke.